ဒီမှာ for second tycoon ဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ for second tycoon ကျွန်တော် face လေးပြရအောင်ဒီတော့အဲဒီစင်တာမင်းကြီးထက်အောင်ဒီဆိုဒီတဲ့လေမိုက်တာပေါ့ဆက်စမ်းတော့ဆက်စမ်းAlright. Yo, mai đã bộ. Okay. Yeah. Yo, các bạn mong gì chưa? Ra xong tiền rồi vào này ok về rồi này cái gì rồi cái gì đang kêu là vừa ra thằng hạt sao giảm nào sao cái này nên thì nếu ai phải đọc đây đua về ông đi méo luôn alright con làm ấy em thì nó vào buy this that one alright Ui sao anh tôi giờ sao eo rồi
ကျွန်တော်ပြရအောင်ခုနကမျိုးစားနေလို့ဟလာ All right. Oh, nice one. Harry Triangle. Okay. Alright. Now that I got them in. Baby, yeah, baby, bunny. Yeah, I don't know. Oh. Yeah. Oh, wait, no, that's a boss. Either. Whee! What are you gonna do? Yeah, I like what it's silly.
ဝဲလိုက်ဝဲပြီးတော့ခိုင်းလောက်ပါတော့ ဟုတ်ကဲ့တန်းနေတယ် အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့နေလေအဲ့ဒါမှာရအောင်ဘယ်လိုစီမလဲကြာလို့ အဲ့ဒါကြီးနောက်ဗီဒီယိုတင်နေရဗျကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီတော့ပဲနောက်နေ့အောင်ရတယ်တလား